هفپیوینا ارکی جارک دی سلاف امی دیسا وگرن آلیه میوان خو بشاد دوده جه هفپیوینا ما دکتور ورونا کبیر و سیاسمدار دکتور محمد صالح تو جارک دی بخیر هاتی هفپیوینا ارکی دکتور تو کاری بیش مرا کرتاگی درباره تفکر سیاسی روجاوای کردستان بحثی بکی و تو چاوه تابلو سیاسی ام بیشن مشهد سیاسی روجاوا دخوینی بله قابا ام تماشي تبع سياسة كرد الرجاوي كردستان تماشا بكن ام دويني كوا بشكش خبات عملتي كرد بشكي ديناوا فيغو بندو ديلانا بي اغري بي كبدي درجالات انا بيندم اف همو يكي چه اف روداني قددن چل سوري چل يمني چل لبناني چل عراقي همو امجي كرد دنابا با ملت هذا أتشي قاتي سري ملتي تركي يا ملتي إيراني يا ملتي عرب هاتي سري ما كرداجي بس شانس ما باشه شانس كي ما يبر باشي قدش منين ما دا غير كان كردستاني بنابي عينا بسلمانتي في دمهاند دخوازن برامبري دنيا هم راوسن نه برامبري ما كرداي او دخوازن منابي اسلامي دعشتي اقل يعني اب حكومتها ايراني قاتي دي سوري دي زالدار دخوازن بيجي درياسبي وبرامبري هزن دولة روج اباي راوستن وانا اب اقري جيفي كافت للسوري دنا برا فان نشاركرن بيرسن هابون للسوري وهمو بهمو تبيت زانه بالسوري ديمقراطية نبو سو ملتي السوري وك عرب او بيبشبو كرجي وكوي بيبشبو هات وكت ناف وتبي زاني بيتشي اگرك ودا كرد دخستن حركات الزمان ما في واني عبوري ما في واني سياسي ما في واني ملي بشوي كي بير صادة لسر دستور العراق دي فيك افتنا هاند تفقرا كرد چنگ بو نكي چنگ بو بسايا سري في كفتنا عقري ويدد وبيوسيان بكردافه يرودا خازا فيدرالية ذكر ودور يعني زيك أمريكا رازير سر دور يعني زيك أركوتوي تماشي دستورة أو دانية روسيا تد فيدرالي كرنا سوريا كردجي ملتك دوامد زماني ويده يعني تفقرا كردوها چنبونك بيد ميجوه دي نبوي أمريكا جرازي إسرائيل جرازي دولة ناتو جرازين روسيا هم رازين جبونا او دزانن اگر للسوري شويك الديمقراطية نيكرن وشاركنا برسا سوري بديمقراطية نيكرن لسر اساسك ملي وك بعسيابه يعني لسر اساسك عيني وقت عشان من اخوان المسلمين او نكاري شاربكن جبر بيك هان نرمبونا كيج بو كرد وكرد رولا كما زندليزي انا دبشي سباهيدي هزكي چقدار زال ودكاره خوبه پارز بسايا سري پشگرتنا امريكا جالي كده وبسايا پشگرتنا روسيا علي ده دكاره خراوسينو بمينه يانا اگر جبال هزي نافخي عشان جنكتا تدبيني حروج ترقد خوازيريش بك بله دكتور ام بيجن چه دستور سوريا بحثاوي كي نكريا كو كرد لسوريا هنا قالوا تدبيجي وين داخوازن كرداش بو فدراليه يعني بدستاننا بدستاننا فدراليه وين زحمتي بل بيشيا بزافارزغاري خوازا كردستان سوريا از بني سوريا دولتها كملي دولتها كملي شوفيني بو جبونا نمونه دا سال 1907 دقابا پیمان 11 آذاری دانین که قازانج و برجواندیا همو ملت عراقي بو كرد و عرب بعث دو روبل مظن نویسان بديجي اوتونومي يعني ابا سياسه انا سياسه واندن سياسه عينيه دبنا بعين الدين ناخذن حكمك الديمقراطي بيدري املت انا بخير وخشي تبي راسي راستي جي فيدراليه باشتر نيج بونا فان ملتي جهان اسيم جي 85 دولة فيدرالين جبونا بيشكتنا ولاتك جبونا آرامية وهيجي بيتر جبونا دادوريا باربكرنا هاتنا من ليبي كأملت أنا بخير وخشي بيجي ما دا خوازا ما شي ما أنا أبدو خوازن عربي دو خوازن أبي دو خوازن
بجبر نتیجهشتنا وان ملتان بشویه که آینی گوان دوی دنیا ویچه بلوی دنیا جهنم دنه یعنی بشویه که رجس پرستی وک ترک زمان اتا ترک دی یعنی عربا دی جوالات قومیان تکره بله او رازینا من دولت زالدار دخوازن به هر آوائه که شل استانه به جه فدرالیه برس اوه و عرب رازی بالنخير لقورة تيجيشتنا من زانبونا من دي سرانسري ميجوا عربا دي سرانسري ميجوا هجداريا رجالاتا نافين دي او نكارن بشيويك زانستي ورق سرقا زنجو برجوانديا ملتي وخب برسي خوش عربا كان جبر بيك هان ام ببين نبين ايرو داخوازا فدراليه لسوري بجيناي بله داخوازا پاربکرنا سوری دنابرا امریکا و نابرا روسیا ده نه کم نبیتر بله ام بیجن دکتور لروجاوای کردستانی او کردستان سوری هیرو دو هزین سرکتین دیار کرن پیاده گروگول سرعرده و دستالات دسته ویده اما ده ام بیجن وسط دولی ده ناف جواکا ناف دولتی ده چرولاوی نینه ندیاره دولت زلهیز پشتوانیا وی دکنه پرچک دکن چگاد دنه لی ناهله ریجی نادنه که در باسی جواکا ناف دولتی به وکو هم بیشن کنگرا جنیفه یانجه سوشی حتی که ریاضی جی نهشت پیاده آمده به ده همان دمی ده انا کسی جی ریجی رو وکریه نونرتیا کرداده کرد بیجه از نونرتیا کرداده کمل لجنیفه لکنگرین ناف دولتی ده لی چه هم بیشن چه هزاوی یا البرچاف سر عرضه ندیاره گلو تو چاوا بیشن و هر دو هزا دخوینی و چه بیکرنج مرا باشه هر دو هز چه جواتی خواسته زانه گاوا ام تماشا بکن او هزا پیده بشکیش پککه دی روجهالات ناوین دی واش یا خراب به هزا که تروریستی دادانی و اوانا پیده ایرو دور و نزیک بشك بوي دوباش بش قنديل قصر إيراني بي بسر حكومة سوريا بي وبش دن أمريكا كاتينا بأو بريهجداري وزانبون جليش بنوان دكشينو بآلي خد دينه بكار آنين لي رينادوان روجا كجروجا أو بناجرن جهزا قنديل بكاكا بسركبه أو دخازن بهامو بعقل جيدكن پر بعقلي دكن بزانبون دكن يارمتيا وان دكن جالي تشك دي جبرگو او جامرانه شر دكن مجموعه باشتر هي نخير وقابا چند او شر دكن بيتر و بيتر گردان اوان بامريكا و امريكا جوار دوخ يعني كرن بيوستيا و بدولة سوري نيه بيوستيا و بإيران نيه بيوستيا و بقنديل نيه بزانستي و دخوازن قازانجو برجوانديا وي عالی پککب خوش بهدیش دو بشن بخواب گرید و راستیجی ایرو تدبینه گه امریکا جدابونه که پر مزن خسینا بوانا گه او دولت سوری یعنی قندیل بدیجی هفدو کار دکن دکتر پروژه پککل روجاوا بله پروژه پککل کردستان سوریه چیه؟ پککه یا پیدا دوی ام وی جدا بکن PKK proje avge bi devleta Sûrî bigirêde, proje avge bi devleta Îranê bigirêde, gi xizmetkarê bin daş û caşê bin ne kêm nebêtir. Bilam projeya Amerîkan ne ev e, ez heyran. Ew dixwazin peyede ji PKK cuda bikin. û divê cudabûnê han di siyaseteke pir zana û têgihiştî bikartînin. Siyasetê alîkarê wan dikin duwarê çek de, duwarê pera de, duwarê her warekî de lê ne duwarê navdewletan de. Di ji wan re dibêjin eger hûn xwe ji qendîlê cuda nekin, xwe ji Îranê cuda nekin, xwe Sûrî cuda nekin, evaya tiştek dest wan nakeve. Îro aneksê hemû tişt destê wê de yî. Di nava dewletan din hemû destê wê de yê. Di nava şil Jinêv bê ya Astana bê tên vê vadakirin û ewana wêneriya derveyî zalkirî di sibênê di ji bona ayînda Sûrî ne peyede yê. Aneksê yî. û ew dixwazin gê peyede bikin du beş. Beşê qendîl û beşê Amerîkî. Aneksê û peyede bigînin hevdû. û
وتبيت زان أنا بيشمرجة در حاضر دكن أم بيشمرجة هموي درباس من ودر أبج بوخا آماده دكن أو پرورده کرنا وان ازمونا وان آماده کرنا وان هم حاضر دکن و ده انجام داوید تشتک پیدایی به همو به هر دو آلی خو به تشک ده سینا کرده ناوی خوشی او پیدا کتد بینی و او انکسب یک بن ده بنز ده سلاتیا امریکا و روسیا ده یعنی تو آینده پیدا آگب سر پککه ده هی تو نه هیچ تدبینه تدبینه که اویا بچه اوایی پشت او چاره کرنا پرسا سوری یعنی پرسا کرد ند دست دولت سوری دی ند دست دولت ترکی دی وش بو خاطر چاوه تجی ند دست ملت سوری دی چه بو کرد و عرب بلام دست روسیا دی دست امریکا دی وش بو خاطر چاوه تجی بو آگاداری بس بتنها به دست اسرائیل دو همو دوست کردن دوست انکسینه نه دوست پیاده گاوا گوی کارید که چه مانا کاری که پرمزن و گران جمرجی ده که بلامش خور ناکه بله دکتر ام بیجی بحثی کر و پیشمرگه در باس به گلو استراتژیا ام بیجن انکسی یا در باس بونا پیشمرگه وی چه به سیاستش دستیوانتون نبرایم سیاست انکسی سرگتنا کرد سرگتنا ملت سوری نه دست ملت سوری دی دست امریکان دی استراتژیا وان ولاتا دست روس دی واتو دبینه خروش ترکیه درانه خو قیل خو مزن دی که دی مهرن عفرین بگرن اما هرن سوری بگرن تدبینه تبای عجیبای چما اگر پیاده بی یا حکومت سوری به هنگ که بیهمون که بتونه بو لی دولت ترکی نکاره برانبری امریکان یعنی برانبری روسیا برای من چاوی من چاره کرنا برسا سوری به کرد و عرب دی دست نه دست ملت سوری دی و نجی دست ملت عرب دی و نجی دست ترک ملت و دولت و ایران دی دست وان دولت دی و او دخوازن گداش نمینن او دخوازن که اف آینا سلمانتیا عرب چه ترک بچه ایری زال نبلوی داره تدبینه به دستور خود چد بیجه روس دبیجه دوی دولتا که علمانی به ما قالوا أباش بي بدبختي ترى هي جبونا إيراني جبونا تركيا وش بو خاطر الشعب تجي جبونا هبال بندي السعودية وش بو عرواجي أو بيجي دولتك علماني بي قالوا أبي رازيني وفي بكم براي من تبي أم بي بزان من تشتك وبا باشبونا ويجي تشتك دستي ملتي السوري تنا هيك بله دكتور تدبيجي وجهرتنا النزيك سوریه ده چه ببه گلو اگر چه ببه جی و چه برجواندی کرداتی ده به برجا او تشتاق ازدابجم كنجي شما قانون سياسي ده تيجنا سياسي ده تنو كاربيجي كي بريوي بلزبوناوي جارا كرنا برسا سوري ده دستي ملتي سوري دني ده دستي ملته دولتها تركي دني ده دستي ايرانياد ودولتها وي دني ده دستي فان افانا هيجي برنامج وان هي داعش بخينن وافانا وي لهبدو بار بكن اف سوريا تدبينه وافايا ببشي وك تشاوا لبرلين يعني لألمانيا يانجي لفيينا ونمسا افايا بشي روسي افايا بشي امريكاي وافانا جي بيوندي وان قال هبدو ابن ويبو خازن ديمقراطي كرنا سوريا بظالبونا خبه تشتكي بدستي نا أين عرب نا ناسونال عرب وأبا همول قازناجا كرد هيش روجا كروجا كرد چله كردستان جيرين به يا كردستان روجلات به وكو جير در نكتي أو جامرانا نجبو خاطر الشعب مدكن جبو خدكن براي من ضلال من تشتك وأبا باشبوناوي تشتك دستي عربا دي دستي تركا دي دولتي وانو ملتني بله دكتور تو گوری اشتا تید گهشتم امریکان و روس هر دو جی هم پشتوانیا انکسی دکنه د آلیه جواکان ادارتی ده هم جی پشتوانیا پیاده دکه د سر قادی گلو چما هر دو نگاره بگنه او نخواست